mrungu nrosheo ngazijani halafu homjini nduka tunda sheo zadari ikisio hiyo mwanama Ahmed au Sayyid Hassan waishen libro de Comores hapa propose le question hilo bayi timfanlia mna direct mtiti tikaunjibu ti monesa parmi les arguments nas avancés na kaunjibu tionesa ukaya c'est normal homjini uti respectewa parce que homjini ngwa ujuao ya ukaya wala mwana wa fulani hazalwani fulani mbabae fulani hakauramba ya namna fulani yani ngwa ujuao iyo de mana watu respect tiparonesa halafu iyo irendeha pia timpaka ke domjini hata haruma enti sonti pia ngarambula nao kwa mnanti mtiti mnanti wa Komori mnanti mtiti swafi ikao inti ya Komori kamili masiwa yo mane ya Komori bahiri chojola la nyumba nzima ya shini nyumba nzima rijovira sonti pia rilale nyumba nzima building nzima ya 300 étages ya shini Komori masiwa yo man esi wanga richojovira ili nione soka ya si washashi kabisa washashi wo itongeza ngarirambula nao yabo lazima eyasoma ngurambulwa eyatusoma ngurambulwa sha ibakisha ya ukaya si wa Komor eshiengo nelebonezi ngishoha winji eshiengo nelebonezi ni madharau ngishoha winji itongeza karitujua ze valeurs za ho wandu notuka karitujua shashila shiengo shinji naboneo jinji enga mojoni wasulinda dokarumenti inu rowa mwanzao rowa mwanza soti pia ngarijua ngari aminio kaya Dr. Bajrafil hasomo za kweli ngamrepete owato hanza Bajrafil wa mwengao nasiri mwanzao ze kaizo zombili au ze grupi zo zombili ngari juwao hamusinadi ya ukaya hasomo hazizima hasomo ndondondo ngari juwao ukaya Dr. Burhan hasomo za kweli ngari juwao ukaya Dr. Abdul Hakim hasomo za kweli ngarijua ukaya fundi mtukufu Ali Haji hasomo za kweli etc. Tina shida ni wawazi sha mafundi wao pia holiho nyinyi nusu kamtu hanza anzali mrenge ila dini mwipolitize mwimelange na siasa mrejete anu mafundi na wavumba bado ani mrejete Dr. Bajrafil mrejete Dr. Burhan mrejete fundi Ali Haji mrejete Dr. Abdul Hakim yani ni wanrikao kamtu hanza mwone azali ye mafundi na wavumbabo Dr. Burhan Dr. Bajrafil Dr. Abdul Hakim fundi Ali Haji no wasana tushida na wavumbua bahi nini nyusu mto hanza azali
mrejete ye ilmu ya ho wanru watukufu na wavumba wao ngamambao kwaja soba ngamakalifishao haina adjectif qualificatif ya wuyi rien que ngwafanya mbavizahazi za serikali, rien que ngwasuteneo ze fikra za azali. Basi ishonde ishatongeza marejete zila ilmu ikao Mwenyezi Mungu hawabazo. Ikao owanru wao ngwa umarekonesa bonze ngwa jula obonze nrondondo za musnad ya ukaya wasomo za kweli. Dr. Abdul Hakim ngujulwa ra Arabi Saudite, re Emira Arab, na nambeda harume dunia ngujulwa ukaya hasomo za kweli. Yemna shioni ulona doktora ya fikhi ya noya nrondondo hitwanyi. Dr. Burhani ngondondondo, Dr. Bajrafil fundari haji wanti pia ngwajulwa ukawa somo za kweli. Shaheza barindi niba heyao nusu ya wandu harumazerezo zinu we warabishia no washampiza mare no waminimize no warendandu watsohindu. C'est parce que o watukufu na wavumba yabo ra Dr. Bajrafil, ra Dr. Burhani, ra Dr. Ani ngwafanyo hazi za serikali au ngwasuteneo al-Imam Ghazali itongeza ni nyusumha waru mazerezo zinu mwe warabishia no washampiza mare we hambokaya wanru wao kwa ajasoma hata mbahindu hata ngabo nusu wakalifisha ukariwo wajinga. Yonda ila nakanza nreje ya ukaya shiengo shinji sho utongeza hata ngono kainde hakishangwe hirejete zode za hunda wa kaidi makafiri wakaya Maka wakawana kainde haki mtume ngwambo haki shano holi hoi mtume Muhammadi na yatima chichindovi chau karitsu kubalizo ya mbao yabu iso de zahunda Dr. Bajrafil, zahunda Dr. Burhani, zahunda Dr. Abdul Hakim, zahunda Fundali Haji holiho wao wanrikao ngwafanyo hazi za serikali au ngwaungao mhono yemuwahe daula itongeza wala watounga mhono yemuwahe daula ngwatingo hamba wala kwa jasoma hindu wala jinga yewe. Halafu na mwone mwananyasi woi babanu ngabo wanrikao komori banu roalo Faransa mkomori ye ujikonsidere hamabanu yeye nge harumwe kontina européen ngabo wakomorika ngwafikiro kabanu wanazisiwa wakomori wanu ngwajihundrawo harumwe kontina européen au ngwajihundrawo harumwe kontina americain au ngwajihundrawo harumwe kontina asiatique. Halafu itongeza ngabo wakomori wodambo kaya dema Afrika achona Afrika tsuwa hadiwa za kabala yeye waye ye Afrika mkomori wei Afrika rahwanzara kujanza mkomori tuyeze en Africain. Où se trouvent les Comores? Ye Comori ke jihunda unda ketu jihunda harumwe Asie, ye Comori ketu jihunda harumwe Amerika, ketu jihunda harumwe Europe, Comori nge jihunda harumwe libara la Afrika. Yabo hainanti ijiunda harumwe libara la Afrika yabo wanadamu wahensi yo hamba ma Afrika. Halafu odisha wa Komora mbaka alo Afrika tuo bon yo parenthèse. Halafu ngamrengo le kalima hilo nione sebani yokaya ngabo mananyasi washi Afrika hamandasi wa Komora ma Afrika
Mana si ma Comorien si ma Africain. Kamwana nga si tsoi washi Afrika. Awo im Comore. En tout cas, mintuju amfikiruka itim Comore. Yankili yangu awe memoire yangu awe imagination yangu nga mambo kaya wa itim Comore. Ngurongo vanu ngoneso ila valeur ya Dr. Bajrafil. Na nusu, mana tina bado wenji. Na nusu ya Komori kao, kwa tu rekonese ila valeur ya Dr. Bajrafil. Sha yode haali. Yode haali, mtume, hazaliwa Maka, no wa mrekonese wakubali, ya ilmu ya hae, wa nusuru wa mado, sinda hula ya zaliwa Maka. Madina. Abongeye, eka nusu ya wa Komori. Ngwa rejeteo ila capacité intellectuelle ya Dr. Bajrafil. Na ila ilmu, na ulopezwa macho, na ila faswa hamnyezi mgambayo, na ila eloquence ya haniyo, na ila explication claire et nette ya haniyo. Yabo, iyo tizaleo, parce que mwanadamu ye toujours ye macho yahe yo tsodore me la roule ani le bonheur se trouve là où tu n'es plus. Ye kheringi yo ya bomriatio wacho damba bo balange tswasili faransa bon là ça va bahika wende yo macho ho yotsore maundo aja untsika ujenrede no bani ngetsende shini là c'est bon bahika wende shini no bani ngetsende Canada ula do yani wocho jone la hule hata mpaka makalma mama kalma utiwa par Tanzania bala ho rengero bas avanu bon ngeti par se mwana msheola do mwana msheola c'est bon hein. Bayi wem parise macho ko torudiare mehundo aje. No balangeti parsa katikati androver décapotable vintrintintin. Ah non vraiment c'est bon. Bayi ka uli parsa bala non. No balay bidini parse Jaguar, balay bidini parse limousine. Bomanada. Abongeye ngamanzoni wasulibanu kaya woi mtukufu woi. Washi Afrika nguoneso ila valeur kaya Bajrafil ekani wa Komori kamtu mrekonese kamtu jua le tunda mloni lo side Afrika Afrika nguwaziwa nge parmi ema intellectuel wa rekonesiwa warme Afrika kamili ekani ye wanru wa soma ma intellectuel haruma libara la Afrika nguwaziwa Bajrafil nge Buhari. Halafu nus ya hoa Komor wacho ubenza azali wa melange wo mogo na rovina majimbi na indini wafanya sagia wa trete Bajrafil ya ukaya wa trete Bajrafil ya ukaya ani yeka jasoma iyo scenario na ngambulie vidéo yo bano mwishi. On écoute un peu. Personne ne peut s'attaquer à l'islam si cet homme est en face de toi. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Mohamed Bajrafil, le franco-comorien né à Moroni. Il est théologien linguiste. Il est aussi le secrétaire général du Conseil théologique musulman en France. Pour débattre avec lui, il faut être intellectuel comme lui. Dieu a fait un cadeau aux Comoriens, mais certains ignorants Comoriens ne le savent pas, et à toute l'Afrique. S'il faut représenter l'Afrique, toute l'Afrique à travers les écrits, il est dans les top 3. Quand on parle des musulmans intellectuels, les Ahmed Dida, les Zakir Naik, les Abdul Majid, on parlera de lui. Les Ivoiriens, les Ghanais, etc. Pour les gens qui sont instruits,
Un homme instruit n'est pas quelqu'un qui sait bien parler en français ni en arabe, etc. Mais c'est quelqu'un qui va toujours vers la connaissance, le savoir. Il apprend. Et il est comme ça. Quand je vois certaines personnes, c'est pas toi que je réponds, monsieur, mais en général, quand je vois certains Comoriens s'attaquer à lui, on vous demande de venir débattre avec lui intellectuellement. Mais vous êtes incapable. Tout ce que vous savez faire, c'est de parler de la vie privée de quelqu'un. C'est le comportement des hommes faibles qui ne peuvent pas se défendre intellectuellement sans parler de la vie, le passé de quelqu'un. S'il a été un assassin, la justice est là pour lui. S'il a été quoi que ce soit, on s'en est. Vous êtes incapable. Mais tout le monde sait que personne ne peut débattre avec lui. Il n'y en a pas. Il fait partie des top 3 intello en France. S'il s'agit de défendre l'islam à travers les écrits, je dis bien à travers les écrits, pas les débats pas de sens, non. Vous pouvez continuer. L'homme noir a toujours été l'ennemi de son semblable. Les résistants africains, l'esclavage, toujours quand tu vérifies, il y a un homme noir à côté qui est en train de trahir ses semblables. Vous me faites piquer. Wakomo yenusu ya hanyu mwelewe zambavo. Wakomo imwananya si uo hazone savo ya ukaya certains ignorants ne savent même pas. Wanrikao wauma ignorant kwa tujua ye valeur ya Bajrafil, kwa tujua le tunda mungu ya niko wa Komori. Ikawo wanu andrikawo izo nizo amshere hizo ya mbabu tumkinisheka ngabo watwelewe shizungundo. Hama ngabo andrikawo ikawo kwa tujua les valeurs ya Bajrafil. Ikawo uma ignorant. Ikawo tena ngwa uma incapable alikuwa na ushinda wa débattre na Bajrafil intellectuellement. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Wajuba ndai wado mdeya wado tsahandrongo za kiprive wa mde shawende wa débattre naye intellectuellement wallahi ngwao ma incapable. Izo niza zone sabo. Na izo kweli parce que riono ye deba ya Abu Sudais dainaye. Ah oui. Ayotitorea wandongo ajodo mdeya Dr. Bajrafil parce que yode namna ikaya mringu na marunda menji lazima abahayinu zembe unu Komorizi zalo bahabandu kwa fuwa obwe harumwe miembe hata wandu kwa fuwa obwe harumwe miembe hata iyo keja wandu kwa jafuwa obwe jana. Dr. Bajrafil nge na marunda paske nge na ilmu inji kao wenji ngwa uhamba aniniyo swafi abo lazima waiviwa, lazima watabihe, wafuebe, wamdeye, wamkalifishi haina qualification soka yonti. Parce que iyo lele bumba la mrumudu en général. La Afrique en général, le dele bumba la mkomori en particulier. Le dele bumba la mkomori arlewa nao iyo de namna ya hele bumba la mkomori. Mkomori yekaya katine nivo ya mruflani katushida ya mbebea abo lazima ya hime ya domfuli yabwe no mdeya no mrendajize no mrenda mtiti no amba lila soha lila garando lila sove lila haina ndongo
Emananga siwoyi hazone sandroban. Haone so yokai ekado harume Afrika. Bahi abonge parmi les 3 meilleurs intellectuels. Ika woushida wa jeleza wa defende yo wosilamu. Na hizo kweli. Sha eza barindi ni vaheya wandu vanu. Ika ungarjuwao ze nivo za hao. Za kiilmu. Nivo za hambani kabisa. Sha zila pia ulawi vivu. Na rohombi. Na hutoka ya holiho Dr. Bajrafil ngufango hazi ya serikali hanome wa ambasadeur. Au yeu hunga mwone mwaida ula. Abo basi. C'est la réalité. Yode point kao onusu nga hao vanu. Mruja ari wamba fundiza inu. Ngabo mna funditso tena. Ya dingu ka TikToku. Ko yekala ovumba ndrongo za zitandani na wanruti jole porandovi. Hadi wanrikawo. Amjosumtina mokaya hosoni Dr. Bajrafil wawanrikawo nga uma illetre. Hosoni Bajrafil wawanrikawo nga uma illetre. Mimi yabo naonemna video yi hani rende jizi ya huyakaya waiti mkomori Ewambo zinu waiti mkomori jeka indeni shawi mru Afrika shanguelewa yoka irano wakomori wanu kwa tujua imru wa mfulao lebelida wa mde yao wakomori ngwa juwao wa mde yao Dr. Bajrafil hata ngwa juwao ka Bajrafil hasomu shabanu vanesha tokeza wa mwengao wa mrejeteo kabati mrongozi nji se paske ngufangu hazi ya serikali hanome wana azali halafu holiho wanrungu watuanza azali bas yabo kati na ndrongoza dini au faswaha unrongo ya jujeleza hata wala warema wanzali hata lilele shisholini lifusheli sholi no Bajrafili ye zero holiho haonga mmono azali wallah shinde shingo shilobanu fundali haji ngujola piso hata vala tu kakaja soma c'est parce que ani yeka dohima yeda azali vani haina mru ikawo ngujonila azali haruma hafikira yoyo kuchojo yengwa na wala wato hanzanzali yewe sa c'est clair et net haina mru ujo anzanzali wala wato hanzanzali lazima woto myenga beisho akaja ka mwidzi ngujorendwa mwidzi beisho akaha somo ngujorendwa mjinga beisho na haina mrikao nguremo azali bahi wala wa mremao woto mtukuza hata ngwajo mnikavalo erikawe mruola katimizo iyo ndo mbaba hane shiengo shawala wato hanza azali sharudia bukaya wasoma za kweli harumenti inu holiho ngwafango mbabi zahazi za serikali au holiho ngwambarasewe sistemu ya azali wala wato hanza azali wawasungusa ukaya au wawakalifie wawanika adjective qualificative ya ukaya masoha kwa aja soma nabo wajoka wanru wasoma dobi mru rani mloma opoza wanzali rani mtoma opoza dobe mru tuju wakaye kadentino Dr. Burhani hasomo za kweli wando dobe tuju waka Dr. Abdul Hakim hasomo za kweli dobe tuju waka Dr. Bajrafil hasomo za kweli shawanru wawa ngabatingo hazinyandro bebo harumazerezo na mbabazi na malundi wahavanu wadopuwa no raviha na uheza milima wanelewa
vala tuka kwa tujua ze valori za Dr. Badrafil ne ze valori za Dr. Burhani na Dr. Abdul Hakim. C'est parce que aribala wao wanru wao we milianzali ya lazima wo waju warabishia kamranti lazima wawade lazima wambe kwa jasoma kariranti siasa mbali ya ilmu mbali. Shekale wabatohaya mboro banu uhabanu ngo puwa wazali no mwehanti bahiwala warema wazali woto tukuzo mboro ula wambe ula mboro wasoma ula nguo na ilmu nguo jao paske ndini haheya ngure mwazali wondo mbaba hanu wanruwala walo arumazerezo ikao kwa tu hanza azali wondo mbaba hanu warudia haina mru ujoha vanu harumazerezo ngudeyo azali Uthmani bahiwala wa mremao. Salamu alaikum zuki wangu Faki mradab, salamu alaikum. Panunga mvumbo mbabi vanu ya ukaya wanu warema wazali walo harumazerezo warabishia wazali no mdeya halafu wanru wao haina mru ikawa ono mru hamandao ulo harume twarika ya hao haheya banungupu wazali no mwehanti bahi wala warema wazali wa utukuza ola mru la hata wa mnika valeri ola mtukufu ola somo la redeje. Halafu watukufu wasoma wanu mruja Dr. Badrafil, mruja Dr. Burhani, mruja Dr. Abdul Aziz, Dr. Abdul Hakim, mruja fundi mtukufu wa fundi Ali Haji. Owanru wao wani amtofumba nda wao wane ba Dr. Abdul Hakim, Dr. Burhan, Dr. Badrafil, fundi Ali Haji. Owanru wao wane kavati mrutukubaluka wanru wao wasomo za kweli. Rasiranzao azali, rani mwengao azali, sonti pia ngarikubalio zeni wengwe za hatu zankili zatu ngazikubalio ukaya owanru wao wasomo. Ewala waremao azali zabarindrini warejete wanaongo ajua ukaya Dr. Abdul Hakim, Dr. Badrafil, Dr. Burhani, Fundali Haji wawajoka wanru wao kweli wasomo. Valo warejete wao tidema fundi wala valangwa rejeteo azali, valangwa engao azali. Ila de realite lo bala bo zuki wangu Faki mradabi. Ila de realite lo bala. Eka huono mrahaban ngude yo Dr. Badrafil. Valanda waka Dr. Badrafil yeka dohe ya idanzali. Eka huono mrungu de yo Dr. Burhani dabuka Dr. Burhani yeka dohe ya idanzali. Eka huono mrungu de yo Dr. Abdul Hakim dabuka Dr. Abdul Hakim yeka dohe azali. Ikawono bahe ya mrubanu ngudeyo Fundali Haji na baka Fundali Haji yekadode azali. Halafu haina fundikao katsude ya azali au katsude ya system ya azali. Bahiwala waengao azali wajo urenda o mafundiwa okaya o majulungwe. Wajo urende mafundiwa okaya kwa jaso mahindu. Yode realite lo banu abonge fundasani we hamba fuyer ani mito was a factor cache mito was a cache wanzo wado cache bahi sitile kinasi iyo de factor cache lobo haribala wanu warembao azali ngwajoka Dr. Abdul Hakim hasomo ngwajoka Fundali Haji hasomo ngwajoka Dr. Burhani hasomo ngwajoka Dr. Badrafil hasomo shayema nendrini wa warabishia warumazerezo zabari ndrini wao warenda otihimba warumazerezo valanda wekao wemilia azali aunda wekao kwa dodea azali halafu ichongeza emalundi yao
ne zembabazizo ziheyanga zitsingo urabishia Dr. Bajirafili lewo hata monao woina mweza banu ngani mklike mbabicha na mwishie saa. On écoute un peu. Personne ne peut s'attaquer à l'islam si cet homme est en face de toi. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Mohamed Bajrafil, le franco-comorien né à Moroni. Il est théologien linguiste. Il est aussi le secrétaire général du Conseil théologique musulman en France. Pour débattre avec lui, il faut être intellectuel comme lui. Dieu a fait un cadeau aux Comoriens, mais certains ignorants Comoriens ne le savent pas. Toute l'Afrique. S'il faut représenter l'Afrique, toute l'Afrique à travers les écrits, il est dans les top 3. Quand on parle des musulmans intellectuels, les Ahmed Dida, les Zakir Naik, les Abdul Majid, on parlera de lui. Les Ivoiriens, les Ghanéens, etc. Pour les gens qui sont instruits, un homme instruit n'est pas quelqu'un qui sait bien parler en français ni en arabe, etc. Mais c'est quelqu'un qui va toujours vers la connaissance, le savoir, il apprend. Et il est comme ça. Quand je vois certaines personnes, c'est pas toi que je réponds, monsieur, mais en général, quand je vois certains Comoriens s'attaquer à lui, on vous demande de venir débattre avec lui intellectuellement. Mais vous êtes incapable. Tout ce que vous savez faire, c'est de parler de la vie privée de quelqu'un. C'est le comportement des hommes faibles qui ne peuvent pas se défendre intellectuellement sans parler de la vie, le passé de quelqu'un. S'il a été un assassin, la justice est là pour lui. S'il a été quoi que ce soit, on s'en est. Vous êtes incapable. Mais tout le monde sait que personne ne peut débattre avec lui. Il n'y en a pas. Il fait partie des top 3 intello en France. S'il s'agit de défendre l'islam à travers les écrits, pas les débats pas de sens. Non. Vous pouvez continuer. L'homme noir a toujours été l'ennemi de son semblable. Ah ouais. Les résistants africains, l'esclavage, toujours quand tu vérifies. Les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. C'est semblable. Les ennemis des Comoriens, ce sont les Comoriens. Ah oui. Non. Et ce petit vidéo là, ou bien ce petit film, ou bien ce petit live là, vraiment, il a tout dit. Il a tout résumé. Ah oui, il a dit toute la vérité. Rien que la vérité. Ce que ce monsieur-là a dit, c'est rien que la vérité. Abongeye watukufu chimambanu kaya inuti direct kao mimi chipanga chibalia sujeta ila nosha sivanu mungasi kanti vanu ngarji rendo jize tsono kaka irini rongwe mbavi lesu alalinu ngabo andu atingwacha vanhu badiwe mkaidi vanata wewe mkaidi wewe hata wewe unangalia wewe mkaidi inge uti mkaidi po wahava nujoka wenzao au huni bloke ukakunangalia shabanu kabati mkaidi hamade mria heya yanziha komanteri yarengo wakati wahe yambo kahurile meza we mkaidi we usiha urandanda njona mtu mkaidi amandai urenge wakati waho kensi udo wanziha na indeni wongapo kadiranu waheya wangalia sura ikao kutuzanza kutuanza wishe sauti yao kutuanza one mruo yeubaki yabo hata urenge wakata tobanziha ubanziha bada na bede na bada ya hindi weni mkaidi shatila mi urongo mkaidi ndawe wallahi mimi wanronso wanza wapia ti wa bloke haina mrukomika manza miti mbloke ilinti joparona publication ya hae shani wakati mria vanu ngotsohe abo hanzi ya komanteri ya malapizo no amba wekaidi wadi wegiri hibabu ngabugirana wena ndrabo wedele giri la mwandu mimi yana mrukomika mbenze mikanda ntsomona untsobloke ili hata mba publication ya hinti choparo tsuyo na hele dito kwa jamba mwona surwa. C'est ça quand on déteste quelqu'un.
Mais ce n'est pas de monter sur des commentaires et d'écrire de n'importe quoi. Ah oui, oui. Ah. Abongeye amkazo mbabiabo. Ili nionese mnaswije mrajine. Yaukaya ngabuandrukao ngajitrompeo aurambe ojingangu omwinji Komoro yahusu wandu wasoma au watusoma ekatamba ujingangu omwinji namnaje ani vanunga buandrukao ho mijini hata haba hayinu we hanti ya ukaya usilamu mria vankandu nje uswafi ya lela ndevu zinji ya kaza kofia ya balanta subihi directement abo ye silamu directement abo ye fundi izo pia ndabaka ojinga ngo mwinji zanongo izo ngizo atahabaha Komori hatu banu uksim billah gizo na mwende msiri juyu manama himidi salamu alaikum nyezi mnajelekenga we mnonomba banu liyo daino wakatamcho virabo dukajunu ulaule mbavi amtuambila kanga wa msafara abonge nyezi mguna khwasilishe salama ikiomba banu liyo ngawe mnono zode zedu anuhombele yao mwanama mwanzani wangu donko abongeye ojinga ngo mwinji haku Komori hatu ye hanti mkomori harumo wengwe wahe he hanti ukaya mru ya soma au mru ujo silamu umri ya vankandu nje unrahafu ya lelandevu yinji ya kaza kofia bahi eka leo fundi Hasani tivemna trikwangu wa inemna asiri bahi kaba jamu rikao walata kwatu mjua eo langu joze nguzo za hosilamu eo langu juo ze sharuti za heswala yengu fundi Hasani avamna triko na mna shati na mna siri ola zankando nrahafu ngena ndevu yinji akaza kofia hojabala tafadhal da tenderi swali wala kwatu mjua kwatu jatola wala soma kaja soma paske ngena ndevu yinji havankando nrahafu akaza kofia wojinga abangeze ndongo hizo ngizo Komori hatu bana 2025 bana leo le 14 Octobre 2025 zendongo hizo ngazi existeo ho mijini ho misirini ewa tizamba tambanga zi existeo ngizo ujinga wasaya ulio mijini Lukaya vanu wanruwe hati ya ukaya haina mrufanyu hazi ya sirikali au ya ufanyu amba hazi ya sirikali rekamba usekreteri rekamba pulanto reka besho balaye de lo gardie ho ministeradi ngubale gobade umuhimu neto kangu guliwa kisirikali bahabo mijini wohantu kabala wala de yasoma ho mijini wohantu kabala wala de yasoma ho mijini wohantu kabala wala de yasoma swafi o mjini tena wohantu kaya olange parmi mema intellectuel sizamba
umwe atikabala nge vadzini ani nge mengoni mwe makadr yevano kadr wa imruhindi intellectual wa imruhindi functionary wa imruhindi mrufango hazi ya serikali wa imruhindi izo nungu pia tofauti shawa nrongo atingo umelanje wafanya sagia tingo urenga tuba wa renge na mbati wa renge na jimbi tuki wa renge na jimbi la mandishi wa renge na na shiazi na indini watsanganya hali badori mwaze kwa mazama jinyo hongwa sagia wandu watsanganya wafanya sagia basi hodo jinga shaizo pia mana wandu watu shida wa distenge paske ya ilmu kaitsinji halafu wandu wanosiwa fahamwe biranzi hale ya ukaya la kufanya sika la kadr la jao no vanu haina mru ufanyo mbahazi ya serikali hawecho kai kadr na mkiradhi na habo haina mru ufanyo mbahazi ya serikali yabo yetsokaya yabo ye intellectuali no vanazi za serikali zozi hazinji vano ujufanya we ujokango ngo toshifoho biro ha shefu abo ya serikali pasikongo golibana serikali yabo intellectuali vanu jokirikaya wewe ngawe hindini ngawe portier ngodoba le goba lonjia ho ministeri yabo yocho kabo intellectually awo we cadre no nambelewa mrufangaza serikali c'est pas forcément wa cadre c'est pas forcément wa intellectuel haza serikali ngizo zinji banatanga tukiri ngurengwa ngo puobwe be la serikali ngoliwa ki fonctionnaire na balango puobwe be ngaya ça va mwana mahimidi ça va alatula ulia zimuna jeleke mbabanu ulio ngawe mnono kutsina mba problemu utabishao insha Allah hongeye na mkeradhi mdoto we mabibiyanu babanu ekakartsuma mbiyani mwadwelewa kamtujunga mchengojo kaho hizani no gobo ni latama hilo mdo rengea ya ukavala mrufangaza serikali ola intellectually no ala mrufangaza serikali ola kadro no ngojojo kufanya hazi ya serikali na vala weitwa pindo je dis bien weitwa pindo ngojojo kufanya hazi ya serikali na vala we mchwambe ngojojo kufanya hazi ya serikali na vanu we manson shawe manso wadaula yabo je na mdotu ndazendongozidu ngojojo ka fonctionnaire oui ikakomori hatu ngojojo ka fonctionnaire na vala we illettré we umiyu we kuju anziha we kuju soma zanziha na abongo fangu haza siku ongo wenji ngabo wanru munu watsingo hujabo marengweni watawadwa basi za wanru lewa no jusi zanru makurunundu bari ngwa fango mbabisa hazi za serikali
abo bahi abo ma cadre woma indini woma intellectuel woma ho cadre non parfois banu leo nga mrongo ha facteur caché nga mrongo ha ki facteur caché haina ulo na ankli jomkini shabe imagine izo nanzo nambe shangabo usiku ko wandu wanungu wajo unerza nga mjo haba na mjo fanya develope kenge joka facteur commun na facteur commun yu haina mri hata mnashoni toto yeto yona facteur commun kani kwa amba factorize anufunda sani kangorongo kula wa puissance facteur développer de oui parce que mi fondi wa mati abo mi amchojodo ta exemple za mati na ndini unaelewa entuyo mjo fanya développer shaka bana uka facteur caché zenoko pia mjo zi développer en long en large iko wandu wanu kwa jazia ho barara no henda no barara no jikaza ne hindini awusikuko garu devoile hata wana diploma ovundo hao riwambi yo mahala wa warenga no mahala wa hula pia abange no dovula bonti shijojari to waze siriza hanyu pia ho marengweni huno namdo il faut mettre les pieds sur terre daya arjo fanga jafundi fahari honda ubini arjo balaze diplomu zatu domone sani jawo abange banu na mruna kanga hanza towe mamire mruna zibalie bahetse na jaone se wandu rione kaunga wandu kao kwati nizo hata kwano subuti wa hemarengweni wa zone se wandu wandu ngwa barara ono charaza no jihonyo wano henda no verega no henda no abangeye no dovula bonti. Salamu alaikum wa rahmatullahi